Праволорун эге акцент берini көрөгөт. Студияга лелир Анивера Акимова. Быйыл хоту оны артикул устаргар кахаңтагар даганы сылас кыгын туран уматыгы тееге каргыстар өскү сырттылар. Ордук халамал устаргар. Бу туунан кепситәре бүгүн биги студияга ырдыбыт олок жаак коммунальный кайство онна энергетика министрин Гаврил Прокопьевич Левин. Гаврил Прокопьевич Левин 1999 сыллаққа кебәйі ұлғығыр түрөбіде. 1990 сыллаққа Новосибирскайдағы электротехнический институту, оттон 2005 сыллаққа РФ-обработалсыватнигенерлер менеджмент онна маркетинг институтын бітербіде. Кебәйі соппосқа Якутэнергаға, Саханэргаға онна теплоэнергосервис көрілебіде. 2016 сыл отойын түрбәтті күнігер ЖОТ коммунальный қағайстыва онна энергетика министрінен адамыды. Гаврил Прокопьевич Раволоров. Раволоров. Же билген быгы майгы хайдагай хотулустарга. Отон кырдык бу хотулустарга Аллара халымага, орта халымага абыйлуугар кыһыммыт дах ичигас болла, онна калын кар түһен сол каян ахыллыбакка оттукуматык материаллара теддитигар харгыстар эпитин курдук эскен тураллар. Огуна батон Аллара халымага режим повышенной готовности билдирилибите. Сону 14 күнүттен Андрюшкина бехөлөгүнө хевестен икихинен Аллара то есть орта халымага аспыцыл сүббехетте аксыны хүббехетте күнүттен режим чрезвычайной ситуации билдирилен турар. Онна кекке усуяна улугар сайылык нехлегар итнемия сол постоянно тибиллер болан эмия режим повышенной готовности она абыйлугар ите туах сүйөкөстөгө гараханнык барына хевестен эмия чрезвычайная ситуация билдирилен тура. Огуна матоти вопростары баратын биге правительство контроллуулар ол курдук бүгүн Аллара халымага рабочая группа лелихиллер Юрий Николаевич Зайцев багылыкта бескихи кинен местетигар ите техниканы жonu хергени мобилизациялан координациялан билгенне үлахамнас бара турар диханада үпкач барата көрүлүннө окурдук бүгүн это Андрюшкина бехелакка суолу кайты үлете бара турар, онна икки направлениен үле бара турар. Черскеттен Андрюшкина калды 2 километрдак суу буруктарын адын үчүн. Отон бүгүн күн туругунан Колымская Черская направлениега сол суак, онна орта калыма Андрюшкина направлениега сол суак, онна Черская Походск сол суак. Итинне булати питим курдук икки направлениянан билген сола аннахаллар ол курдук орта халматтан Андрюшкинага аргахтах нүнгө сылынайы традиционное направление онна үлелихиллаллар билген аргахтахка дери сола аннахаллар иккихинан болаган эти булыргы холынан онна ари кас чарас ден онна муз калың ден иккис направлениянан параллельно орта халыматтан ойгардагынан Андрюшкинага суалан жылда турар. Бүгүнкү күн туругунан ойгардагы астылар, техникалар олехин боллаган бу примерно 2-3 күнүнөн аргактакка техника тийер. Бүгүн 2 бензовоз уже кутуллан белем турар. Андрюшкина чугахатлар даганы техникалар примерно бу рүбүлгө понедельникка такыктара. Опсай төһө кәметтәк уматык телехтә Андрюшкинага. Андрюшкинага неп төһинче тонна курдук. Бүгүн күн туругунан тохонче тонна саппаха бар. Улата где-то примерно олунью 10 күнүгөр дери тиер оттук бар. Онтон дизельная станциялар этер болха билген пока ограничение хух. Оттук саппаха олунью бүтөр дери бар. Негенен тон билген нехленяга толору объемынан уат берилде турар. Халмана хелегер эме салак балыгыня режиме билдириле жибитеди. Онны билген кайта? Онны билген ол режим ухуллубута, билген онна сол ахыллан оттук тахалла турар. Олхин сапас үчүгай билген уже
то кулун тутарга тиер апас уже тердилинне, оны там булам быхытнан тидик оттук тахылла тур. Опсая хоту онна артикл устаргар төһө кәмәддәк уматык телихтәгай бу кыһыңы соны. Онтон опсайынан вообще солларынан тахыга бу аспытылга бұрысты жағаллара таққан тураллар. Ол бірәдігінен опсай объемут 630 тонна бүгін күн тұруғынан 152 тонна тағылынна. Ол бәтер сүйірбе үс біріген примерно. Конечно, эти булырыңы тахымтан арыйда кыра, булырың бөкәміңе хүрбет оғыз бірігені әті. Сүрін объема, конечно, губ жилищно-коммунальное хозяйство уматыга болар 533 тыгынча. Бүгін 112 тыгынча тоннаны терден олар, олата сүрбе бір біріген. Отон эти биллерин курдук сол койутан ахыллан эти бутары тагыста. Уна матот билген септах жахаллар ылылан тураллар техника барыта белем перевозчик перекетте гуп уже аксан битеренерер эрге естерин. Негана отон билген канда соллар ахылланлар даганы ну тахылете күйрүгө улен бу кыстык бүтүер дере эти калбыт кылгас кемге эти объемы барытын булан быхытнан тедек бит. Онтан эдинник саллах быгымайгы балыгынята өскәбәтен тугар багар сапагы элбетек канада ду бетер хайдакту. Эти то страховой запас тем бар, эти мероприятия бу кекелларга постоянно гытыллар, окурдук. Ол түмүгүнөн эти бу бүгүнгөнгө жери тулуктахан олоробут страховой запас бар болан. Огона манти бу Андрюшкина, Колымская, она поход бегелектеригарити улус жахалтата турорсан тинеми эби өссүрдө тихкандият бу пурос турар, оны уже аган соттан олоробут окурдук эти мероприятияны оңорбутугар опсая терилтелер 500 тантакка миллион үпүгөктөрүнады. Оннотон эти суларнаха отон туга диен болар итинне емкостной парк улатыяннада. Оны тутан тохтырга олихин үбекачтырнын хайлбек болар. Отон ол чогу саппахын тохтырга тинне улахан проблема хуак. Булырын эми этон быйыл навигациянан булырын навигациянан гуп ортакалымага дынчыттака тонна эби чогу илен уже олорар. То есть бу кыстыгынан үссе эби үрдетилия. Олихин билген чок саппаха рахсытар ырхан соллағы истәқ нәхелектерге кулун тутар мусустар үйгетиер хаппас бар. Онтан эти хоту онна артика улустараттан ураты атын райондарга балыгыня хайдагы. Ототинне булан быхытнан оттукуматык материаллары терде тылда тураллар, билген графикка хаджабыт ден этеханада, онотинне улахан тоқтағына проблема хуак. Дизельне уматык оны тугар эти холобыр энергетиктер күн күһүнен үлелир станциялары үлетенерелерди. Тон Саханарга 2015 жылдан опсая 16 солнечный электрическая станциялары келерді. Оны қолыбыр бұл быйыл ол объекттер үлеләннер 270 тонна дизельный уматык экономияланна, это примерно 15 миллион умалақ. Быйыл асвут хылга үс оннық электростанция тутулан үләға кирбіті быйыл әме Саханарга акционерное общество үш объега ме оннық тутан келер ектақ. Быйылғы бұлан кебәй ұлығығар себән көлге бір станция киректақ, 1 киловатт мощностақ. Так, онна уймекан улугар бир электростанция, онна бир өлөкөмө улугар. Эме оннук электростанция үлага киректа. Конечно, эти бу күн отунан сырдыгынан үлелир электростанциялар экономический эффекттактар, тоотетикинер тутута окупайдынар, бейтин олихин итинник үле барар. Оны таханан отом бу аспут 15 жылга японской компаниялары кытта меморандум төһөлден онны сүбәднен эми үләхамна сыйтылла турар. Ол курдук
bu tiksi behüleger 1 megawatt gamtalaq ite tıl kühünen ülelir elektrostansiya ona gasılga ülagilerge bulanna. Ondan bilgen emi onun me stansiya var ete diyoruk stansiya emi tıl kühün ülelir. Ol elektrostansiya 15 yıllık aljamıta ite opытный ден tutullu buta ite bihi tıyısı sulavия vatır kayda olabilir onu тыл нагрузкатын уйбакка тостан калбыта. Ол биричинте биллер, потому что кини Германияга олуг установка оны тексиге тыл 32-34 метр секундага үрер, негенен ол. Алан би условия бутыгар арыйтаган басып. Да, олен японская компаниялар билген календар оны үйрөтен көрөлөлөр. Тыл экстремальные условия, тымны күчтәк тылга тулуяр установканы оңоран, проекттан оңоран турар. Гаврил Прокопьевич, оҗыкка гуп тугынан каян дагы тахпытна табылдыры болой, билген кини балгын тагайдагай. Үп кайсыны турга. Унитарное предприятие. Тон бүгүнкү күн тургунан предприятие үлелилорор. Вебсайт тон сыл түмүгүнөн убутага хох түмүктүктак угунан баран тибу вебсайт туруга, конечно, финансовое состояние-то ырахан деханада, оно невестен бырыстыгы жахала такан турар. Бу терилтени финансовый оздоровление оңорор туһунан. Не мероприятиялар оңоллуттара, ол мероприятие быгытна автомобилин бихи үлелилер обут. Не шептак бу быйылгы хылга үпкачы көрүлүнне, не кредит алаларга возможность онна частично тон кредитларга бихи тон бастыгы хыл бутуруп буттен бу быйылгы навигациянага оттукуматын материалларын толору объемынан илден аныгы кыстыгы бахарык бутуннада. Гаврил Прокопьевич бии студия битергелен ыжытап кытгар мактанабыт. Бүгүн бии студия битергер ылжыттата олок жаак коммунальный кайство онна энергетика министри Гаврил Прокопьевич Левин. Көрсөк кадери.